Kanal Eksplozija vam prikazuje. Ljubavni klip pomirio Dalilu i Cara, ponovo im cvetaju ruže. Dalila Dragojević i Filip Car danas su doživjeli pravi emotivni roller coaster kada su u emisiji Ljubavni klipovi vidjeli snimak koji su napravili njihovi fanovi. Oboje su završili u suzama, a Car je napravio prvi korak i prišao Dalili, nakon čega su pali poljupci i zagrljaji. Nakon toga, Filip i Dalila nisu prestajali da se odvajaju, a kada su prošli kroz spavaću sobu, Car je povukao Dalilu na svoj krevet i počeli su da razmenjuju nežnosti. Da li će njih dvoje sada uspeti da održe svoju ljubav i poslednje dane u zadruzi provedu u miru, ostaje da vidimo. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.